Amahoro y'Imana nshuti mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye hano kuri Mwamba TV, umwanya w'amakuru tuba tugiye kubagezaho agezweho none ahangaha. Njyewe ndi Rwema Tsiri, ndabizi ko mwari mubikumbuye ndetse na cyane. Reka nkubwire ingingo nkuru turi buvugeho, ariko ngaruke nyarambura. FDL ngo ni nk'ikirongwe cyumiye ku ruhu rw'inka, ariko inka yarariwe kera. Uwo ninde wabivuze? Ne Eugene Nkubito, General Major. Ndabikubwira byose. Abakoresha amadovize bishyurana ariko ngo bitemewe, ngo bagiye gucika. Beneri niyo yabitangaje, uraza kubyumva. Hanyuma kandi ndaza kubabwira ko mu Burusiya rwose bwasutse undi muriro kandi ukomeye cyane, maze bawusuka kuri Ukraine. Ndaza kubabwira ko mu Bufaransa ubutabera bwategetse ko Agatha Kanziga gadakomeza gukurikiranwa. Ndakubwira ko kandi mu Buyapani ho yemereye urukiko ko ngo yishe ng'abantu 9 ngo bamenyaniye ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter. Nuko nemaje kubabwira rero, umuyobozi mukuru wa diviziyo ya 3 y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburengerazuba ni General Major Nkubito Eugene, yabwiye abaturage bo mu karere ka Rubavu ko ngo badakwiriye guterwa ubwoba n'umutwe w'iterabwoba wa FDL umaze imyaka myinshi uhigira gutera u Rwanda uturutse mu burasirazuba bwa Kongo. No kuvuga Kongo kuko ngo uyu mutwe ngo wabaye nk'ikirondwe cyumiye ku nka, ariko cyumiye ku ruhu, ariko ngo inka yarariwe kera. FDL ubusanzwe ni umutwe rero washinzwe n'abarimo ingabo zatsinzwe za ex-FARC ndetse n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri ubu rero igizwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo bahuje ingengabitekerezo. Uyu mutwe rero wagerageje kugaba ibitero mu Rwanda birenze kimwe, ariko uhigira rero ngo gufata igihugu ngo nyuma y'aho perezida wa kiriya gihugu nyene cya RDC ngo avuze ko ngo azarasa i Kigali ngo bitamusabye kwambuka umupaka. Ibi rero yabigarutseho mu butumwa yahaye abaturage bo mu mirenge ya Cyanzarwe ndetse na Rubavu ihana imbibi na Repubulika Demokarasi ya Kongo kuwa 21 Kanama 2025. Ubwo no kuvuga ngo nejo hashize. Ibyo yari muri gahunda rero ngo yo kubegera ngo no kubakemurira ibibazo muri rusange. Akomeza rero yabwira bari abaturage bo ko badakwiye kugira ubwoba. Yibukije kandi ko abaturage bakwiye kwirinda ibihuha by'abaturage baba bagamije kubayobya. Ikindi wamenye nuko Major General Nkubito Eugene kandi yavuze ko ngo nta wunguka Pacifique alias Omega ngo atagikwiriye kuba abundabunda mu mashyamba ya Kongo, ahubwo ko ngo akwiriye gutaha mu Rwanda nk'uko abana be bagiye babimusaba kenshi cyane. Abantu rero bari hirya no hino, nyaboneka mukomeze mutahe mu mahoro, kuko burya nta kintu byabatwara, nta kintu bitwaye namba, nimuza ku ngufu ntabwo bizabagwa amahoro. Yego, ikindi wamenye nuko ngo abakoresha amadovize bishyurana ariko ngo bitemewe, ngo bagiye gucika burundu. Beneri niyo yabitangaje. Biteye gute rero? Ubuyobozi bukuru bwa Banki Nkuru y'u Rwanda bwatangaje ko gukoresha amadovize mu buryo bwo kwishyurana ngo mu batabiherewe uburenganzira cyangwa se mu batabyemerewe ngo bizacika burundu mu gihe kingana n'amezi 6. Hari abantu benshi rero bavuga ko kwishyurana rwose cyane kwishyura ubukode bakoresheje amadolari, amayero ngo ndetse n'andi mafaranga y'amanyamahanga, ariko ngo bigiye gucika rwose. Ugasanga umuntu arakodesha inzu ariko arimo arishyura mu mayero cyangwa mu madolari. Ibi rero Beneri rwose Banki Nkuru y'u Rwanda irashaka kubica ngo mu gihe kingana n'amezi 6. Banki Nkuru y'u Rwanda rero ivuga ko ngo ibinga kenshi ngo biba ngo mu mujyi wa Kigali, kandi ngo bituma ko uko ngo agaciro k'idolari kazamuka bizatuma cyane ko n'ifaranga ry'u Rwanda rigenda rushaho kugwa. Beneri yatangaje ko ngo amabwiriza mashya rero y'imikoreshereze y'amadovize mu gihugu arimo rero ngo ibihano biremereye cyane, ariko ngo akanemerera ngo abishyura cyangwa bishyuza ibyatumijwe hanze y'igihugu cyangwa ibyoherezwa mu mahanga bo bakishyura mu madovize. Urumva niba ufite umutwaro cyangwa umuzigo ugiye muri Amerika cyangwa iyo ngiyo bishyura mu madolari, byanze bikunze kwishyura mu madovize byo cyangwa mu madolari birashoboka cyane. Ariko hano umuntu afite inzu ibereye hari, ariko garashaka kwishyurwa mu madolari. Ibi rero ntabwo
bashaka ko ibi bikomeza kubaho kuko bituma agaciro k'ifaranga ryacu ry'u Rwanda rikomeza gutakara. Iteka ngo kwishyura ngo ibicuruzwa na serivisi ngo mu madovize ngo birabujijwe, ni uko nguko bavuze. Amabwiriza mashya rero yatangajwe tariki 30 Gicurasi 2025, yongerewemo ingingo ya 20 ivuga ko ngo kwishyura mu madovize ngo ibicuruzwa cyangwa serivisi byatanzwe cyangwa byatumijwe hanze y'igihugu byo byemewe. Nuko nguko bimeze. Ingengo rero ya 34 yayo ngayo ngigaragaza ko ngo umuntu ushyiraho igiciro mu madevize iyo rero ngo ari ku nshuro ya mbere ngahanishwa ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, ngo byaba ubwa kabiri ngagahanishwa miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ibihano bikomeye mwaka byaramo. Rero kandi ngo iyo umuntu akoze ibikorwa by'ubucuruzi mu madevize ahanishwa kwishyura 50% byaba yakoreshejwe muri icyo gikorwa ku nshuro ya mbere, yaba ku nshuro ya kabiri akishyura 100% byayakoreshejwe. Rero iyo bibaye insubiracyaha, nyabuneka mwirinde ibi bintu kuko biratuma amafaranga yacu atagaciro kandi bitari ngombwa. Hanyuma tujye mu Bufaransa. Ubutabera bw'Ubufaransa bwategetse ko ngo Agatha Kanziga adakomeza gukurikiranwa. Bivuze kiriro mu Bufaransa byari kuwa gatatu tariki 21 Kanama 2025, abacamanza babiri rwose b'Ipari bakurikiranaga rero ngo dosiye ya Agatha Kanziga Habyarimana, bategetse ko rero ngo ihagarikwa burundu. Ni ukuvuga ngo kubirego ngo yari akurikiranyweho ngo n'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa. Bivuze ngo uko rero ngo ubushinjacyaha ngo bukuru bushinzwe no kurwanya iterabwoba bwari bwarasabye ko ngo akurikiranwaho icyaha cy'umugambi wo gukora jenoside yakorewe abatutsi 1994, ariko rwose abacamanza bagumye ku mwanzuro wabo wo kuvuga ko nta mpamvu zifatika zatuma akomeza gukurikiranwa. Agence France Presse dukesha inkuru yasobanuye ngo yabonye inyandiko z'uru rukiko, abacamanza bavuze ko ngo nta bimenyetso bihagije ngo bihari ngo byerekana ko Agatha Kanziga Habyarimana ngo yaba yaragize uruhare mu bikorwa bya jenoside cyangwa ko ngo yaba yaragize uruhare mu mugambi wa jenoside yakorewe abatutsi. Bakomeza bavuga ko ngo ubu Agatha Habyarimana afatwa rero nk'umwe mu bakoze jenoside, ahubwo ko ngo yafatwa nk'umwe mu bagizweho ingaruka n'igitero cy'iterabwoba ngo cyahitanye umugabo we, umusaza we ndetse n'abo mu muryango we. Yego niko kira kinyamakuru cyabyanditse. Hanyuma kandi ikinyamakuru Le Monde kivuga ko rwose ngo Agatha Kanziga ngo yahungishijwe n'Abafaransa ngo mu minsi mikeya ya nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana mu kwezi kwa Mata 1994, ngo ari nacyo rero ngo cyabaye imbarutso ya jenoside ngo yahitanye abatutsi basaga miliyoni. Hanyuma rero iperereza kuri uru rubanza ryatangiye muri 2008 nyuma y'uko rero ngo ishyirahamwe ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi cyane cyane ikorera hara mu Bufaransa ngo ritangiye ikirego rimushinja rero kugira uruhare mu mugambi wa jenoside, rikanavuga ko ngo yari mu itsinda ry'abayobozi b'Abahutu ngo bateguye kandi bayobora ubwicanyi. Iperereza ryari ryarahagaze rero muri 2022, ariko abashinjacyaha cyane cyane b'Abafaransa bashinzwe rero ngo kurwanya iterabwoba bashakaga ko aregwa, rero basaba ko hafungurwa iperereza rishya. Mu kwezi rero kwa Gicurasi inzego z'ubutabera z'Ubufaransa zafunze dosiye nta kirego rwose ngo na kimwe zimureze, ngo ariko icyemezo kiri mu bujurire ngo bushigikiye rero ko ngo bwashyikirijwe ibiro bikuru bishinzwe kurwanya iterabwoba. No kuvuga ko ngo ku ruhande rw'amashyirahamwe rero y'abarokotse jenoside, Agatha Habyarimana Kanziga ngo yari umwe mu bayobozi b'ikiswe akazu. Iri rero akaba ari itsinda ryari mu mutima w'ubutegetsi bw'Abahutu ryategetse cyangwa se ryanateguye rinayobora kandi rishyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi 1994. We arabihakana. Uwo ni Agatha Kanziga. Nuko nguko bimeze rero. Ubwo reka dukomeze dutegereze ukuntu bizagenda, n'ubundi tuza dukomeza tubibabwira. Reka twiyegire hano muri mu Busuwisi no mu Burusiya kandi Uburusiya ngo bwasutse undi muriro kuri Ukraine. Ibi bintu by'intambara hano bwo bizarangira gute mwuka byaramo? Ute biteye gute rero?
mu minsi mike Putin aganiriye na perezida Donald Trump, ingabo rero ngo z'igihugu cye ngo ziravuzwaho kugaba ibitero bya drone 574 ngo byarashe rero muri misile 40 mu minsi yashize. Umwe rero mu bayobozi ba Ukraine niwe wabwiye BBC ko rwose ngo bikabije cyane, ngo ari uko rwose ngo biriya bintu byahagarara, ariko ngo ikibabaje cyane ngo nuko ibyo byose byabaye mu gihe Trump arimo kugerageza guhuza impande zihanganye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha avuga ko ngo kubera izo mpamvu ngo ari ngombwa ko Uburusiya ngo bwashyirwaho rero igitutu kugeza ubwo bahagaritse icyo gitero yita ubushotoranyi. Hagati aho ariko ngo biteganyijwe ko Putin azahura na Vladimir Zelensky, akaba rero hakiri ikibazo ngo gikomeye cyane cyo guhitamo aho bazahurira, haba mu Busuwisi cyangwa se muri Austria cyangwa se muri Australia. Gusa ariko Uburusiya bwo ngo bwifuza ko Zelensky yazaza i Moscow, hakaba rero ngo ariho rwose ngo hazabera ibyo biganiro. Reka dukomeze dutegereze turebe ibizavamo, n'ubundi tuzakomeza tubabwire, ariko mw'abantu mwe ntago biba byoroshye. Hanyuma kandi mu Buyapani hari umuntu rwose yemereye urukiko ko ngo yishe abantu 9, ariko ngo abo bantu bose bamenyaniye ku rukuta rwa X cyangwa se yahoze yitwa Twitter. Umugabo wo mu Buyapani yemereye urukiko ko ngo yishe abantu 9 amaze guhurira nabo kuri Twitter cyangwa se kuri X. Ngo muri uru rubanza rero ngo rwatumemo ngo igihugu kigwa mu kantu, yaratumiwe arangije ajya mu rubanza ati nyamara bari abantu 9 n'igihe wabishe, ariko bose twari twarahuriye kuri Twitter. Nyaboneka abantu mwese mujye muhurira n'abandi ku mbuga nkoranyambaga, mujye mubanza mushungure murebe hatazaba ari umuntu ushaka kubagirira nabi. Takariho Shiraishe ngo uwahimbwe izina ni uko nguko yishwe. Iryo zina ntabwo ari ryo zina bwite, ariko izina ry'umwicanyi wo kuri Twitter, wa wundi nyine wakomeza gahura n'abantu hariya ni Umuyapani. Rero yatawe muri yombi ejo bundi hashize, nuko nyuma yuko ngo ibice by'imirambo bisanzwe mu nzu ye. Rero ejo hashize kwa gatatu yabwiye urukiko ko ngo mu murwa mukuru wa Tokyo ngo ko ibyo aregwa byose ari ukuri. Nyabuneka ibintu n'ibicyo yamwe, ariko rero ngo abunganizi be mu mategeko bavuga ko ngo ibyo birego ngo bikwiye kugabanywa, kuko rwose ngo bigaragara ko ngabo yishe babanje kwemera ko abica. Maze nyumvire rwose umuntu akemera ko mwica, ariko Yesu n'umwami. BBC yatangaje ko mu gihe urukiko rero ngo rwaba rubimuhamije, uyu Shiraishi ngo yahabwa igihano cy'urupfu. Ngo mu Buyapani rero gitangwa bamanika mu mugozi uwo bagikatiye, ubwo uyu nibimuhama tayari kwisha maneno, ubwo bizaba birangiye. Ngaye ngo kureka mbashimire mwebwe twabanye, n'ubundi ndajya nkomeza mbahama updates, amakuru agezweho. Nge ndirwe Matseri nkwifurize gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.